see for see na ebe ye adwuma ye nkomodie for insurance ho national health insurance said ye tie yinim na ye bebisa say private sector no so ye see de ho jim bia na me say ayasa bia ho do titiri ne de yinim no bebi e wo mpane ne ne ma me kire main hospitals na yinim no ya dia private ones no kra no ultimately apply me de ma ne ye if it goes through successfully de be ma na ye na say eba no saa na de minim say wo ho sa herbal for any idea you not been part of it properly na then ye bisa say nti private sector insurance who be here say wom de wom ho bedim bia na wom aya sabia na ya na kakra wom de nti na ho asem na saa na te ho kobo na ye bedi nti minisi for see na e ba bedi kobo nya ka cho de ato wadim se kwan bia so Adom TV ye nana ya de a ne okwa wo kwakura no nti yebekọ Asantemam yebekọ Ashanti region na ye ne otufo te kokoso ndra meka kingdom ba ko dagbonfo se wo modie no kura na nyini sin Asantemam nti na ne Asante kingdom wo mo hene otufo te kokoso ni mpon ankasa na wo kwakura no nti yebekọ na ye ne akwakoso abom yebekọ ne ye no akotena se na efe ne amanonefo obibia ya obebebie no se yade a yema Ghana fo nyine hunu de ekoso wa Asantemam nti na asema wo no mcha ya wada de enwumre no twekosi ahomache no nan enwumre no twekosi ahomache no nan wa so ye bema na wo so wo store wo bebie mpo ya wo etese ya wada na kwasa store na pane ade ni na no bia ba wo de ye wo matutu ni nyine mti de be amamre no betibia koyi amamre ne se ne be kono Adom TV ye shobo ye de ni na bebro e wa hantie ne yentena ne yentena se de ono ye te de bia no na yentumi share bibi firi manya aka say mu bi bebre wo ha ye hu bi da enti ye ne de di kan na ye ko hwe bi enti me twa mani so spedede na so twa wani so spedede e wo TV ne ho ne ye ko yedim Adom TV and Adom Radio ni na ye de bebre e wo multimedia adwumako nim Dr. Michael Kojo Chemante C4C Homeopathic Hospital papa ye wono ne da odia abebo ase eno na na insurance won koma me kan no eno na ye bidi na ne pe Dr. Akwaba afin committee na me hu afisem na apomudin akoye na bibia akoso ye amen na to say bibia na na kwa me ka health insurance ya premium health insurance na to say yo me da say me din chia so ma tiefo yina ma bibia afisia pa ye ka say premium health insurance the word premium no ejina homa ade sika kakrabia utia against a policy to me policy be 20 years. Say 20 years policy na wapomudin SSL ko year. The premium no can be a one-time payment. Say be utia sika bibia utia 10 million. It is a 10 million utia no wo premium fee. Na say throughout the 20 years no o yare na uko ayare sabia enya dia emfa ho ne yare ko emfa ho ne ndura ye de bema emfa ho ne lab ahodo ne ade a ye be ya ma esese we enjoy ye share free esan say we register that particular insurance no na ye wo another policy and so premium furniture say we register 1,000 cry we are busumbia na say bia wutua 20 Ghana and say wutua 30 Ghana and also chere say sa 20 and 30 wutua no in a particular month no wire resabia na say bibia betu bia no ade a as say utumi de bank ehwe into the premium health insurance no will have to do with fees a year to against the future way unexpected way beto mene wo ye didi a ye nom ye kwa ye be de nipadua no ne ho tumi to chima and there say wo yesikenu wo nye sikenu wo yesikeni krampo a be sika na ho for business enti then you need to be insured when it comes to health ebia wakona see as about medical expenses na very very high ni ade enti premium ne ya ade a eba eboa say enka say wutua 1,000 no wutua 1 Ghana cedi ana say enka say enka bebo ka be 20 million no wutua 10 million enti ade a eno no enu nti ne ye kan say premium health insurance. Smart thinking. And there's a be a worse because that's right. And there's a be a worse internet. That's right. So if there's things I bet me a boama
one had because the brain and so here for nkwana because here for cannot pay and into na say premium health insurance but idea it's for everybody because we be nim dache asem enti na money and with the purpose of health insurance yankasa dey enti Ghana for who be here say ye who be wura health insurance for me help say ye ka say health insurance now the need that is say on my Ghana obi biara etumi de ne hunra health insurance policy ni nia ejina ma ye dache apomudin nia ye ka ne say enkwa enene apomudin pa se wo enkwa no na kire se wapomudin ekoyie ubete na bia penny waka baby ubete na bia openi way ono so oye BBC ono so aka bibi ebia when unexpected health problem eba emprofim ho na no se sika eni ho ntentem a wode ebehwe ho a delayance no etumedi ho niama bebere eba bia enya buy na afi na wo bedwen ho kwanya obefa so nya loan na wa frɛ eno mako hospital yama me bill say doctor for bebre so bill we ntua enya de a yebema withdraw enya de a yebehwe enya de ebe say enti say once a wo secure wo ho na say wo kura wo health insurance card a de a eboa say once akwai say car obi tumi insure ne car na eba say apomudin dia on pese ebe insure office say o car no even your different policies comprehensively say we ya o car no say ya insurance company na tumi de ben etoma sa so na eba the damage of health say utumi insure anytime wapomudin ehun baby beka no eno nkwa de wudidi awonom ne de it's a max a possibility ebi will believe say o kwaye insurance na say wa o to yare ama ho it's say obi a waye insurance obi wo ho a waye insurance for the die a car no say afi when accident 2 years when accident as o say sika no keke nti then why would say obekwa kwaye insurance o ka say yem pay no nti say o kwaye death insurance bi ama o ma maybe o papa bi wo ankasa ho o say o pewo na ama ho ntia that's the assumption ti onye because me dey be afini na me nyare to be yae dey ohima death owo inevitable na yare so yade a untumi enwane mfiri ho udidi a wonom no hwe obetumi agasa bia o de watro ha 1 year 2 year onyare and there's no need for health insurance enu nti na se wo no sa nipa no wa attack eba impofrim ho no tumi wu esan se big okra wo health insurance we ya eba regular check-up share the cost of high we ya obetuatua ne check-up ne scan ne ade uba brochi memu eno na makosi broni nyinche esan say they have a regular routine na dani day na no kuhu ni doctor dani day na whether so ya real on ya real okoye say doctor mbese wo hwehwe mi mu and na okọ hospital na so be so mo hwehwe mu a ye hwehwe wo vital organ bia wakoma o kidney ne ehun niema eboa ma wapomudin koye so ye hwehwe sa niema nyina no a na so wapomudin ye okay anase mpo ekene bibi betumi atowa machine kura tumi detect so bia o system no bia abafom kakra nti yem nti yem ma bibi se na betumi aden eso mu nti health insurance no say wo secure ho no a very long lifespan because owo ewo ho na yare so de ben ewo ho but ideally no me no I am mini gidi pan say enka yare enku nipa once there are remedies once ekwan wo ho obetumi abọ wo ho ban ubewu a it should be natural say nyame afro wasumdwe mu but say obefa ya omo yare mu ni ade obi nka say bia o ye no o ton yare ama ho no ade a bible say lack of knowledge my people perish intend the obom pai wo gidie ni we no as I say wisely no so wodi niam bi etoto akwan mu say na BBC impofiri mu a obetumi ade ben atoto hu ye na say mpo so obi so betumi aboa wa nipa no so etumi aboa nti akwa bi kura ne be mu ya akwade yi chese o yade wode nduru ho nsomo ni tro oni tro ko da ne nsemo ana akwade ewu to ne nsemo wo chese o health insurance aba wonte because when it feel say doctor for no go because oba ayaresa bia say whether say private hospital or say government hospital equipment ni ndro ni nia no moto ye import machines ye import ndro nti edisika na eto
enzi de sika na eto na se wo ba ayarsa bia impofrim na se sika ni ho a eyedin den a nipa nkwa no ho hia ba now so yes sika so ye moja aha nti wo pe nkwa no doctor ni na say sa ayarsa bia no so mo hu sika no also as their life eno na be ma ayarsa bia na de ben akoso nti akoy say ensa we wo horo ha na we so de ben wo horo nti sa na ese say nta ho hia so bibia tumi de ben otu anamo na ode ne ho de ben ehye mu eno answer be health insurance enti e wa ban de ne e wo ankra de nso so ye dem ne sen say ye share aban health insurance na senior ya nim for some time in Ghana no the aban the government type of insurance no health insurance scheme no cover over the 27 million Ghanaians any population na aban no ehwe so ya national agenda into obi biara oye Ghana ni no etumi ye deben register follow aban no policy senior ochine bi no bibi to a ubetumi deben atwa any particular hospital deben government hospital na say aban ayaresa bia omunya aban sika de hwe na dwumedi ye den ekoso na oba private sector no so a private sector no say kwanya private sector no so far so no enya de private sector no ebetumi ahwe all the 27 million population in Ghana into normally no private sector hospitals no ehwe say send the nipa 1 million out of the 27 million and I say nipa 7 million out of 20 million and a yebetumi ahwe omo a the private sector no so introduce kind of insurance service ebetumi di aboa na sa 7 million obe share mo na wa show mo yie you realize even when we introduce the national health insurance okwaya sabia because the government pays and because always their crowd say enkrofo koho bebre ni ade no o share the lakade sorry o share kwanya a doctor ne nurses for any edwumayfo no fa so any patient ni bi kasa anyway because there no they don't pay anything until almost no they feel reluctant because aban etua and maybe aban etua krampo aban etua kra bia musika no emantem ebantem sa bia wo mani nso na nso bia nka okra cash and I would bar and Kawutia bind their news almost benya bibi kakra de be efrimu apart from the monthly budget in a day no so mepu adwuma de na mesumi wo say e o me botomu enti eno na wo share one way the other no affect system no because o share masses but the private individual no or sure why would someone go and pay say bia meti 10 million at their private hospital because person ye hwe ye because bia nia obenya o private hospital no enye saa na de ben obenya ewo aban hospital kwanya ye befa so ahwe no na say private hospital doctor no benya time dia show te say why regular check up wa na doctor no kra doctor afro say doctor now doctor afro wa pomudi te say medical center mitiane pa te say ni ade ade a majority of the government hospital no nya that only one na doctor afro and I just say bia bibi kaka ewo na de etumi etuka na ekro to abafie ni ade but eba private hospital irrespective of whatever and they will be an otua simpo bia no doctor nya abotre ofrel ho te sen apomudini ko sen enro na wo fa no ko sen say any reaction na bra na ye de yenhwe international is a long term way a very very difficult say sat policy in the private sector no it doesn't fail enya ade enunti and some time ago no aban introduce this private government partnership say the private sector no so betumi aye bribi no de aboa na eba apomudin and say eba edwuma bia no in the private partnership no with the government of Ghana no edwuma de be etumi akoso senior Ghana nin bia no be no ewo ne tibia mu ni nabrabo mu ntinsronson kakra obetumi ade be akan private sector na be you see orthodox e be you see herbal e be you see homeopathy say na ye use no e be you see radionics remedy say na ye use no e be you see naturopathy chiroprathy ni nti there are different sectors nti we na wo hwe na be bia ebe jew no na ubetumi ade be edo ho akwakọ wremu a na udo ho akwakọ wrem the disadvantage in say
previously na akwa say private hospital no enya ade a bebre no pay insurance no already say buying for ebre na say omusika nkro omo show wi na say omusika ne mba private man up pay bia otua rent otua salary we say private man say so otua ne oye a lot of payments ni ade nti de bia no ohia sika na otumi e de ben e de ara na adwuma no nti say ukoho na say insurance onim and really na ideal ye wo private health insurance scheme our system ni mu and the tumiyema companies ni ade and no kra no ya hospitals ni bia your issues ho your issues won no kra no go say bia bosum bia na say utia bia 10 Ghana say bia utia 20 Ghana after registration bia say utia 30 Ghana but there have been a lot of way discrepancies I say into me emboa na and there ben endimo into when ya no ya ade be to me a differentiate between the government and we, but ideally, the overall objectives, and here say ye be encourage a health insurance service scheme, both the private hospitals and also the government hospitals and any other hospital or rani a wushe ni pankwan de senya sikasem den kwa de unya obi no so wase say why mo na so mo ye bi na we've already explained say Sikenu, here doesn't really matter. Yeah, any day far because whether so is Sikenu, whether so you hear new, whether say we are real and I say one yare, it is for everybody. The health insurance on the AF4. Wa one yare, and then woswa we yare, ni wa wuska, ni wa wunisika, everybody. Ubano wonu the first day na no, as I say utumi de be a processing na wode to ko obibiara enim da che asem. Ye gusu ye din komo ye nkomo de nyina fa insurance ese ye de ye hujimbi ne ye bie aban de ye keka ho asemi ye ka so ye ko kohwe se ye behwe a boapa memi de se private ye de company no anam yusu fa ho se mi woska na minister udu hospital ho a boapa papa boa bebre wo kwam bebre so esanse sika na bia wo betimi de ai bi foforo insurance de boa ye C4 ye sa insurance bi wo ma so ye ne ndi ho nkomo yo me da say ma yembra ohwe UK abrochimemu a embre bi do ye the Royal Prince Charles ne ho etochima in terms of apomodimu na abakosem kire say ye di no chin inrobia anje no till say obi recommend homeopathy eduro de ben de man no na nyame adom ye recommend homeopathic medicine man no within the period of 2-3 weeks na afi de ne ho atono out of chronic condition ye do ne chin saa no na ne na ma the royal family the Queen of England ebeji homeopathy etumu na UK aban nhyehyɛ say say insurance service na omoyema all the other orthodox hospital no as I say omo na omo release selective homeopathic hospitals ewo UK abrochimemu na UK aban ebo ho ka na obi biara wo UK anoye citizen wo ho no otumi enya access to this homeopathic health insurance in Dubai London abrochimemu your London Integrative Hospital homeopathic insurance na de ben ewo ho and yesan wo Bristol Homeopathic Hospital and also Bristol UK abrochimemu and also to me access and ye wo Glasgow Homeopathic Hospital and also Glasgow in the United Kingdom and also so these are the 3 only hospitals uko UK abrochimemu obetumi access homeopathic insurance actually say UK ban every year oboka £4 million and those 3 hospitals no de ben kosu ya eboa ma ban no akosu ye na ejumekuo bi eat the abrochimemu omoye more of an NGO omoboa promote homeopathy omoba and so Ghana higher nhwehwemu in terms of homeopathic clinics ne hospitals ewo ho ne ade na omobe PhD for C homeopathic ayasabia no na omoso yasese omopese omohwe 5 million Ghanaians enti ye hwe 5 million Ghanaians no na che say omo betua enti o sha we the first of 8 kind say C4C the homeopathic health insurance no ebi ebeba Ghana ha say na yetumi so di aboa because homeopathy ba Ghana tum say nkrofo ni wienu ma boarding nanso speedy recovery
ena wo nto na wo nsa nkomba but kwanya first of all food and drugs board wouldn't draw bar registration ne ade ne boarding enya chese ne boarding crossing the orthodox medicine no nti ade a edimu a good news anyame adom omode ababe PSS C4C ayarsabia no yentumi enye bribisa emfama 5 million Ghanaians register the first 5 million Ghanaians na yetumi assure mo ewo yen kobrata asking all our branches in the countries oba ha obetumi register na wa assess this policy say no bibiara ebetumi ebenya choice and then there's a what try orthodox na wow what try herbal na wow in fact homeopathy the last stop senior Prince Charles in the UK no ofa bibi musa onya homeopathic experience no into way any policies are ye dia by ye sha first policy you say yen obi biara as a okra yen hospital card dada no ono no we nya sa opportunity ya aba no ono no otua bibi say 50 cedi en quantity 500,000 no na che so otua wie no anu otua bibia biom for 1 year nti na say 1 year no buy arsabia ho send your friends o card consultation the fa ho the number of times abeba ayasabia no 50 waba hopenya 50 Ghana na we be register wo insurance card no so wunya register that same day na be register na no yeah it takes upese ye hwewa ye be sure though it takes time about 2 weeks 1 month and na wenya o card but once I register and ubenya o number na upese o hwewa na de ben ya show na wo a wo nkra ye card dada no so unkra ye card dada no ne yetini say wo no betua 100 Ghana for the same 1 year and then the oba wo folder na nka first ubetua no untua consultation untua ne wo nia na nya ade a ubetua nti we policy with a premium fee no ye de asese and I'll be trying to cover 50% of all the drugs. We 1 year premium. I say unya ewo ayarsabia but omo de piloting ashe how scheme no ebetuye de ben akọ na say etumi ko year with the 5 million Ghanaians na fe de omaboa na ya tremu se na Ghana ni bia na ebetumi da no kra na o ka say enka homeopathy no de ebetumi aboa wo na ma ho ato wo ntem ne say wo na be ntientia say wo na be ntientia say sikaniti amanfo ntumi enko ho because say ofa edroni wie na se sikeni wa ontumi nko nti obi wo makọ ha nanso enko me ho ntome ubehia no behwem na hwa no bia oba 1 month 2 month omba biom another 1 month na we be pie nanim na wa calculate 6 month 1 year maba me hu hwe but unya hu say ndro no ba be san quickly no na say we san ebra biom but akoy say sikasem na wo system nim no enko yie enu nti na nyame adom sa health insurance scheme ye de aba say betumi aboa sa enkrofo no ni obi biara opese onya apomuden in terms of the homeopathy kwan so no na yetumi ahwe nipa ni ye nti machines ahodo na first nka be boka over 50 million na de na no so ntua peswa ni nia ye free nti we ade a ye na de na obi abetimi aye bi obi di message abasa okota krade na old customer ho na oso okodu no mka chen say we old a wonka ho new for no nko a na ebetimi aye bi nipa no ode baaye no o so ode kokko water krade no ode aben so okota krade de no but we the old customers are not among but there's a reduction on the cost of our medicine ne dia ode baaye yo madam kokko no crasem ni say ayefobia and they say woko any of your hospital hono na unya challenger o de me the number be betu dwa me sorry a o de frɛ anasa o de do hospital ho bia catch am so mo frɛ Dr. Chematin e wo weni mo a mo be frɛ na me ne wo ai de ben akasa because bia both old patients and new patients o ye old patient o register wo insurance no 50 Ghana cedi and one no afi de wundro no nanka wutua 20 Ghana insurance no be cover 50% of it and the akola ya wono da ba kokora no insurance ni ye de ben e cover no na the good news ni say bia over orthodox indro dada no and asa over other indro bia ebe ma
insunsuan so boni bi no ofa no na ofa energy medicine na eno no yi side effect no e free mu se na ebe facilitate apomuden akoye. That is the good news emma e kire se nka Ghana ha de nko bibia enye de ben and subscribe ba se na meka no limited to 5 million Ghanaians for now. Entina no enti mu anya ne ntemo na ya yoka wanya ne ntemo ya yoka say wo kire say wo mu nuro kura le betimi ahwe wo mo apom de yatimi asipia sita na so sa wakwa ya asabia ya ma nuro no bebre wo ha esi ukwan say wo betimi anu maduro foforo so we mu C4C nuro no de utumi nom doctor de o de ama wo ne C4C nuro no betimi anu mabom ya de wo broni enuro mu a betimi atete wo eduro bia broni aye bia no tablet de bebre no ana e wo side effect internet is a no C4C no na side effect no a ebetimi we buy one get one free no be buy get one free na free ho na tumi aboa ho nkomo na egusu ye bo ye mema na to aso na nsana no menya ka tro da se bekwa kopie mokoma se na ni nyina na se ye otekokko so ni nim pon ankasa ene ohima ya wa asantebemu no kwakura eno nti Adom TV amamre na yeyo na esanse ye fie ne fie de asantebemu ohine oho chese ye bibia ye kama amanfo peso omu de ekoso ni obi ote Volta region oni masanti amamre so oni mu ye papa obi ote Northern region obi owo Bronga half obi owo Western Central region oni amamre no so ohunu ye papa ehu behia so kopiem ba bi foforo ye nya Ghana ha mpo Ghana ha na bia obi bisa obi bia fa amamre ho efa kwan fa so a panimu etisa ofri mu a ye ho adwuma ye so otumi di ho nkomo ye wako meeting bi broni bi krom committee ni ebisa wona o toto papa so ye nse da amoa ya mamre na se esom ye nti ye kuramu se twetwe ye bekọ ho na ye yi fitidwa da kosi ye wadede besi bi enya nti ye so mampanyini obekọ ho premium ana so obekọ ho woni omo a na edi nti wo kodo ye so ye esi panimu bi obekọ former president obekọ ahemfo obekọ ho wo mo afade se de ye bekọ no ubehu se ye po asipen ye wo miamia hodo a chinie kro mbe yiso no kra na ya mamre soronko chinie kra obe yiso wa santimemo hene okọ bi chinie obe yiso ni ade na die senti a wo mu yiso chinie no kala no kra kire bibi ni nyina ya ade a ye be kire ni ye hunu ma manfo hunu ni na eso ya bibi de afiri mu na etumi aboa ye no nti yenkwa na yenkwa ye na hema ya wo kwa kura yenkwa ye na ye kakra na fe ye sameto enkomoso na what you about pounds media num e baako say na C4C insurance card no etie say na C4C insurance card no etie na say uwie ya na ye de ma wa say na card no ebeyo fa process nim so bi pe card yi bia san fa me fam biom na fe fa number ni to dwa na me so me me phone la ne ya ma phone ma answer na ma me nchia Sofu Mami Rosemary or say wo kuma say Sofu Mami Rosemary Jackson Mami no and I pay Mami Michiayanko. You from Senameka, no, from Ende and I pay to 28th of January, no, ye register first 2,000 people. Ye branches, no, nina for this insurance. Into me the numbers, no, me, no, ofre na we to me aba. Say one fre oba yen to me and register war insurance, no, so as I say, wofa the normal way, and so na way to me, access to your health system no and the numbers in here 0261 111 824 0261 111 824 and I say 050 00 40 328 050 00 40 328. Yeah, one crying and crying has said no beba Adenta SDA Junction, Greater Accra, Adenta SDA Junction. Udu Junction wa ube who says signboard kakraka ya tro C4C AC Junction wa ewo Adenta SDA Junction. Central Region for so Mumbra Cape Coast. Yewo Cape Coast Addison Gardens. Eho Cape Coast Addison Garden ni opposite Green Hill. Ube unse C4C ayasabia no dying. Esisu kakraka ya painting hu green. Western Region so Mumbra Takrade Fejai May Sport.
takrade Fijai May Sport and odu takrade na ubisa Fijai May Sport or obi hu say hospital no ewo kwan ho a Ashanti region so sesia ye wo Konongo Habitat Junction Habitat Junction to tie mi fi Obuase Kumase ene eho areas ni nia part of Eastern region Koko kwewuni ade mumbra eye Konongo Habitat Junction ebia wo hwe mi fi Tamale ene Sunyani any part of Bron Ahafo region Monday nyame ya adoma ye she new branch ase ewo Penkwasi Main Street and the driver bia obehunu wo Sunyani bia no de bisa Penkwasi Main Street na katre ne say ubesi ewo AJ day and night junction C4C homeopathic hospital no ewo hwa anase ofitechiman Tamale anase Wenchi area ena wo ba o de Sunyani regional hospital wusi hwa obehun say C4C signboard ayaresabia no esi ho miankasa juada mewo ho Monday to Saturday I'll be working in Sunyani in the Sunyani for Tamale for nyina mo betumi aba eye Sunyani Penkwase AJ day and night junction ehwa obehun say C4C ayaresabia no ewo ho nti Sunyani for nyina mo frɛ na mo register so a ye betumi so ayeden Ashem woho miankasa Monday so I'll be working with other doctors into mobile nyameboa Thursday ayedi bie anunti ye register obi bia obeba bia no on the health insurance intended the one through for Sunyani nkwa de ye be register mo obia obeba bia yo 030221170170270370 you be homa no obetimi afre na o asemise bia obetimi ebisa anape wo say I'm Esther o takwa please wish the lovely son o kojo bedi yie Adom ene wa woda happy birthday was all love papa anape nchia sonko nkoma an ewo danceman woton tare bi say ye hyem danceman keep fit club o hwe ana obema pebia mawo na watumi ahye na se no nti 0268 613 403 ofrena obepe bia ma kama ne bo so da form say tam ye me bono bo che okra wa hwa obetimi abomofi ha fofofo yaro wo boase yaro akwaba yo nana ya abrefo ana podium mi chiao ya majoso mi chi oboase fo nyina wate yo mami chiame na oton koko zongo di ana asemi chiana na pay yo ena mi chia amara ture mi chia no yo adi mi pese mi busa doctor say health insurance no aban health insurance na etumi edwuma o ha na say omo health insurance there be omo na ye bi de okay nyina na say wo afre ho na omo register obi nya aban de na ye edwuma o C4C omo aye bi enti fa aban de no kwa aban aye asabia why okay me da se yaro de no ntremu anu no omo aye bi wo ho omo aye 5 million na 5 million Ghana 5 million Ghana for enti number wo de atudwa wo frɛ a na o ma register private health insurance na ye ka ho asem nya aban de aboaje wa homa so aboaje akwaba yeah wo frɛ me ye da da be na mdane be ma ya aboaje makaze wo si ye da yeah madam wo so frɛ me ye da hey me ye ya da boko na sembisa no ejina Cape Coast no bi ebehu na doctor na nkasa but da ben na yebehu no ono a opese ohun wo Cape Coast so and after 1 week so when ya kire me say wo kosunyane obedi 1 week na wo twe kosunyane tie ne o hia doctor wo kosunyane so opese ohun ono nkasa obetimi ato na kosunyane doesn't matter Cape Coast no wo obese but then hospitals they do so nti untumi nyina mo so Cape Coast so okwa ha no akwa doctor for okuku dam other hospitals no be be ukokra no wangwa nkotomi a me doctor kra ibi ko mo bo edwuma kra se me mo bo edwuma kra se me nti wo challenge so no ma odi atodwa no wa friend se me ko ha yi ti se de kokwa se ne me bi se okọ mo anya amani no odi asende no wo de sende na wo be hwe ho edwuma ya ma kama de wa homa so foforo ho akwaba wo bi jira homa no so obi enya nyina so aya sorry so no nkro na bo ankasa the obeke twato ne asode yo na me kan say na me kan no health insurance policy ya de ohun hia obi bia so a opese ohun mi ni normally no me make appointment with obi a wafa yen system no bia wafa me doctors ni bi
ensa ano for a period and still so such people no me no mo book appointment finalize issue say na me kan no Sunyane new branch ya me Adom ye de bia ba Brona Halfo region Sunyane Penkwase Main Street a day and night junction ho bra ana say usi wo regional hospital Sunyane also a ubehu ye signboard ho he de obeba ayaresabia ho from Monday and past 7 a.m. ya she ejuma say ye ejuma till memene da any from say and the yaba ho ne de na say yaba ye behwe mo numbers a obetumi afre ye 0261 111 824 0261 111 824 1 no 4 and 050 00 40 328 050 00 40 328 and cry your adenta and Central Region your Cape Coast and yes and what takrade and your takrade fida until ko here cha kwa bebo no kran bo ankasa me de Dr. Shemanti na ye adwuma na na pemji die so be mapom de no ahia yi na watu anamo pa na ya brefo ahye me wo se adole adiza nyameka no te wa ye trimu de makra mo kwan bia so ye be sa hia e wa Adom TV ye kase mu me ne Unisfoli on the director ye producer ye Jackson no mo ekeka ho ka trimu ne na ya amuna and the boy cameraman ne wa say doso kwakwa ne frempon ne junior omodoso papa na Afisem designers makeup artists ne AMC post production we be boy drivers they be omo complain omo nyina nya me sham make am for me complain ya la makra bo we share edu bi do